नमस्कार। खासै ठाउँ चाहिँ नि वडा समिति है वडा कार्यालय न भुइखेल ठो चौर सम्बन्धी विवाद वो मुद्दा परे जो कारण होइन ठो मुद्दा यो विषयले सकल टोलवासी सकल टोल कमिटी बिन्त जानकारी दिए निम्ति ठो मुजा बैठक चाहिँ सटो होला ओके जी ठुके सहभागी जुया अले मूल चुरो गनो छु होला रगाहरूले उच्च अदालत मुद्दा पेशी बस कथा यो वेचुङ बेचन खाने अले आठो पेशी बस 32 गते साउन 32 गते पेशी बस जुडु घटाउदो उच्च अदालत है एजेन कि अन वडाई पिछ सक्कैसित सम्पूर्ण वडावासी पिन्त अन उपस्थित जुट अनुरोध नै आउँदला वास्तविक रूपे आठो भाजु रत्न एका मुक्ति साके तामा अनुभवको होला वास्तवमा ठो सम्यक मादन गुठियो भुइखेल चौर ठो सम्यक मादन भुइखेल चौर भाजु रत्न थाकली जुला ठो सम्यक मादन 12 वर्ष छक यानवै चौङ परम्परा जो अनुसार ठो भाजु रत्न ठौ नामे यान हो जुला अच्छा के अनुभवको ठाकुली जो जान्थ्यो अनुभवको ठाकुली नामे हुने जुला तर भाजु रत्न मोडा ढुङ्गा वो चाहिँ नि नियम ठाकुलियो नाम छरी जिमाउ चिज त भाजु रत्न क्या मुक्ति अभियो सम्पत्ति लगा ठौ नामे आउ एजेन्सी ठो किस्म यो चाहिँ नि गुठी गाना भाषा याइ निन्ति लोभी पापी कथन चाहिँ ठो हमेसा चाहिँ नि सार्वजनिक जग्गाहरू यहाँ त ल्याउनु हो चाहिँ नि ठो याटिन रोकाएमा घाट भ्यू साथमा ठाउँ चाहिँ नि ठो मुजस्तो चौधल अनि जीव कानुनी प्रक्रिया मुताबिक यो सक्रिय रूपमा चाहिँ हुन्छ 20 जना जति वकिलता छ निशुल्क चाहिँ बस्याइ निम्ति अनुभव समय फ्यान्डी डुङ्गल धाउकी जानकारी हो अठेरी आठ सम्पूर्ण प्रत्येक टोल कमिटी मौतन समिति प्राधिकारिक ठुके चाहिँ सक्रिय जुया ट्विटर रोकायामा चाहिँ जुझारु रूपमा चाहिँ दनुको ठाउँ यो मुजान चाहिँ स्पष्ट जुटो अर्जियो निम्ति ठो गुलिन चाहिँ मुद्दा मामिला ल्याउने होला ठो एकदमै अनावश्यक व ठो किसिमको चाहिँ स्वार्थ पूर्ति या निम्ति लोभी पापी जुया नैतिकता गिराइना चाहिँ ठो भुइखेल चौर सार्वजनिक चौर लगा तासेनी सार्वजनिक चौर यो रुपैयाँ दैछन् मला वो कथा मैसे विभिन्न व्यावसायिक रूपमा गतिविधि याव अले भुइखेल चौरे थौ निजी कथा छेलियो कथा यो सम्यक मादान गुठियो मर्मयते विपरीत कथा अनुभव कपिसन चाहिँ जाखन चाहिँ न्याउने हया अझला मुद्दा टकन टाउकार नै ना ठुकै विरुद्ध सकले हुनेमा दिउ चाहिँ बिछे होला अले थन नापल्ली पटक चाहिँ ठु मुद्दा मटनी हो थन वडा कार्यालय मार्फत अथवा महानगरपालिका यो केन्द्र चाहिँ निवेदन परे जो बोमजीमा बजेट बनाए जो बोमजीमा थन यो भुइखेल सतह चाहिँ महानगरपालिका यो टेन्डर आह्वान थन दिएको छु ल वो दिएको छु यो रोकाइ आवाज अनुभव ठो जीव निजी सम्पत्ति निजी गुठी अन्तर्गत लाओ एउटा छिमछन चाहिँ त्यसम्म चाहिँ देख्दै मुखो ठाउँ यो कथा यो अबले निसे ठो देख्यो जग त अबले निसे यो वो मुद्दा थिएछ जी साहबले अठे दिन चाहिँ नि ठो मुद्दा उच्च अदालत हुन्छ ल उच्च अदालत हुन्छ हिसाबमा अनुभव कपिनी वो मुद्दा यो किरात पत्र वो छिस अटेन याना सोहेबले समिति पिसन थन विभिन्न चाहिँ स्थल पछक कोटेका बाकै छन् तो अनियमित जिबी जग्गा ठुवा त जिमसन चाहिँ बोग्यामा थो टोल कमिटी चाहिँ थेना यान्छु न थायो चाहिँ इमौ चाहिँ अयो इमसँग या पा मजिमाला जिमसँग या पा जिमाला भुइखेल त जिमसँग बो जिमाला गातियो चाहिँ वो तर आवो अबु यो नाम अबु भाजु रत्न थाकुलिया नाम चाहिँ नि क्यापिन्यू नाम गेजा सरेज थाकुलिया नाम चाहिँ जग्गा चाहिँ हस्तान्तरण जिम्मा एजेन दिन थो निजी हडप या त हो कारण होइन फेरि प्रतिकार या एउटा झिसा चाहिँ जुजार रूपमा झुए माथे छ एजेन दिन चाहिँ नि आठो गुली फुला भुइखेल चौर यो चाहिँ इतिहास छुटु ढका थाहा बेला आठो यक्कै न मल्लकाल अथवा लिचिबकाल न त जो थेन्छ जिसले अबले निसे यो ठो प्रक्रिया ख नाप 4 वर्ष यानवै चंगु लिप प्रतान सा जुजु ढंका
12 वर्ष छक यापट्टि प्रक्रिया यहाँ होला यहाँको अनुसार जीवको अनुभव अनुसार 2048-49 साले जेठन स्वयंसेवक थिया थो भइखले चाहिँ ग्वालियाल अन उया चाहिँ उब्ले 48-49 साले भाजुरत्न थकाली दुया यापट्टि ओख अन लिपा 2057 साले नन्जल अबले अब 57 साले जुबले चाहिँ कोटा ढुकुट हामीसँग याउजल अन लिपा हान शैक्षिक रूपमा भाजुरत्न 2061 साले समय क्या हो तो स्वकटक जिठन सम्यक मादाने ग्वालियाना स्वयंसेवक ज्यायाल ठोक्न यो चाहिँ संरचना अबले टक छुए मोर्नी ख जब चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह जुजुजियाले भाजुरत्न 2061 साले थन सम्यक या त अबले तिनी ठो मुद्दा मामिला ज्वेचु कठङ यो चाहिँ संरचना त जुजुयो शासनकाले जुजुयो हुकुम प्रमाङ्गी ढाले छोकट चाहिँ इमो पावरन चाहिँ ठो भाजुरत्न यो नामे चाहिँ नामसरी जुजु खण्डो भाजुरत्न यो नामे मुद्दा चाका हगु खण्डो अडिजो निन्ति चाहिँ अले भाजुरत्न मरे ढुङ्का अबले टक संरचना छुएम पनि वो कठन चाहिँ खुइखेल चौरे त ठेडेकमाला एडेकमाला घाटा यो जर खौ ख अले छौ चाहिँ अबले लग सुवर्ण साक्य हनिभावमा सुवर्ण साक्य मार्फत छौ समिति न गठने आउडो वो समिति का जिन तुझ जिया जाइनौ ख अले उबले चाहिँ नि ईश्वर मान्दै सचिव भाजुरत्न दनी अबले भाजुरत्न चाहिँ अध्यक्ष अले मेपी 5 महिना के सदस्य तुझ ख अले सुवर्ण साक्य न हनिभावमा अनुभव क चाहिँ नि संरक्षक जिया चाहिँ छौ समिति दिएको फिचल एउटा घेना व्यवस्थित याउडगा अबले चाहिँ मुक्ति साक्य मार्फत मास्टर प्लान न वो ख ठेठे याउडगा चाहिँ मास्टर प्लान वो हिसाबन चाहिँ जी अबले चाहिँ थो सुना ढेक्युले सटका ठैबले थो झिसा ढेक्यु यो चाहिँ खौलो खौ अबले चाहिँ आठो व्यक्ति नामे दयाले चाहिँ भाजुरत्न यो नामे जियाले मजला थोला सामूहिक रूपे स्वामित्व हस्तान्तरण यासजगन झिसा ढेक भई नतला सुनान दानरन छिट न लगानी यही मको यदि चाहिँ स्वामित्व हस्तान्तरण यान दिस यान बिजौ या ढंका चाहिँ जिया सक्रे जिया गुनाउन माला मन्त्रालय वन माला अला उया चाहिँ ठो जीविका कार्यालय वन माला अथवा महानगरपालिका वन माला घेना देख्यो क जिनो सक्रे जिनो ग्वालिया टाइपले वो ढासाट के चाहिँ छिटो उ बैठके चाहिँ जी उपस्थित जी मग्न ड मसतल ए जिया गाइगु जिया चाहिँ ठो न्याउन्चु अवस्था बिचेलाको छुछौ न खंगौ दुर्गा ढाबले स्वामित्व हस्तान्तरण याउ जोसा भाजुरत्न मराइ ढुङ्गल एजेन्ट अनुभवको यो स्ट्याच्यु छोड टाइयो जुन हस्तान्तरण याद गर्न खंगौ ख हिपा चाहिँ वो स्ट्याच्यु ट्याउ खे जिमी 5 मिनट बिचना विवाद गल थयाम भाजुरत्न गु कि चाहिँ निजी गुठिन थाउ अनवया चाहिँ थौ नामे याउ ओ किस्म यो सानो चाहिँ याम मनु या त हटकरी तयार थन झेले सोठन माम मनु त उयो स्ट्याच्यु तयार चाहिँ उयो सम्मान याउला वो कठन दिफै मगो बडो चाहिँ छिया फुरका ढाबले स्वामित्व हस्तान्तरण यान्दिछ थन स्वामित्व हस्तान्तरण यो भुइक चौरे चाहिँ बालौ ठासे शिलापत्र ट्याउजी वो शिलापत्र तयाले स्वामित्व हस्तान्तरण याम छि मनु छपिन जो कारण हैन छिटो दोसलानिएका सम्मान न याउजे ठोक्टन चाहिँ यहाँ से बालेर गाडी चाहिँ सुझाव हुँख वो उके अयो खे चाहिँ माने मुजु कारण हैन वो गाङ्गिन जिया सामने जेठु इले हान चाहिँ 25 वर्ष लिजम बिउरका भइखेल चौरेटा छम व्यापारी यता लिजम बिउरका चाहिँ वडा कार्यालय चाहिँ निवेदन हो जजन खनि वो बले हान ईश्वरमान ओबले वडा अध्यक्ष अनुभव गर्न चाहिँ जिम त बैठक सटल फुक्क टोल कमिटी भी पदाधिकारी पनि सटो बले अन सबकसिन घोर विरोध याउ जन्दी वो लिजम बिउ चाहिँ ल्याउन ठुक्न घटनाक्रम त थिएन ओइचौँदो अनवया मेउ छौ न चाहिँ ठो भइखेल चौरेटा माने कसा भाजुरत्न यो नामे दो जन्दी थन छौ चाहिँ ट्रस्ट ढेका अफिस थे भाजुरत्न नामे चाहिँ अफिस न खरायामल गाथा ओ खनौ गौ जोजना ओके न विरोध जिया चाहिँ यहाँ हुन्छ ल अले हरेक किसिमको यो ठो अनुभवको पनि गतिविधि घेना थन बढाया यो चाहिँ सदयन्त्र आठो 10औं वर्ष न्याउनी चाहिँ होइचौँ ल आठो मुद्दा टौ कार्ड हैन मुद्दा यदि टोट बिल लगाटा असले छि बुयुजी एजेन्टी टोटमा जो सक्ल नेपामी पिन्ते अझ छिउ चाहिँ ठो बुलन नेवा खेले स चौपी अभियन्ता थापी सक्कसिन न ठोके चाहिँ थौ इबिया
트위터 संरक्षण यामाउ चाहिँ खण्डो एजेन्टी सकलेन ज्या भिख चौरेट चौरेनट छि सकले मिले ज्या ठो गुलिन चाहिँ अनुभव कप्स निजी गुठियाट थौ नामे लालपुर देका याट वो लालपुर झिसं गुक्न खुइ माउडो वो क्यान्सिलिया माउडो वो नष्टैना छ माउडो वो पाखे चाहिँ झि सफल दुइटै छिङ्या हुने सकलेन ज्या सुरा